Shubor nakaslem jong unongsan Hima. General Secretary ke United Democratic Party uba Jemino mautho mentakasngi kalai potrik ujileo arajar arbulai ule atho ba kasengkan sepenlong ye ke General Council haka arpu kendai terik jong uni Bnai banwan ban Pynthymmai ye ke Nongkitkam jong kaseng ule atho ba kasamoy terik kam kadai laisnem Henry ne ka jingsha kta haka klam COVID-19 ba da ka jingwan jong ke election ki klam la ban penlong nakaliang kaseng kaladon ru ka jing penbha ye ke riti trai kam jong ke UDP bat ban Jied ru ye ke Dkhot ki bandon haga nomination shasho ule athoru ba ka UDP ha shwa ban lech ke General Council ki ju nominate ye ke Dkhot bandon ka committee bat kini ki Dkhot kin pet kin khmi ye ke Nongkitkam ki ba kin thop ye ke district president ha ke jilla kin thobru ye ke General Secretary ha barok ka we ke jilla ki president bat secretary jong ke youth wing President but Secretary jong ka Women's Wing but kumba prangut ki active members jong ka seng. Ini atau may day with the constitution jong party, but kidon katu kami kita kiba nila propose ki amendments atau may day with the constitution jong party. Namar ba shwa bangin let siya kami ke General Council kebanlong haka pandai terik atau Bnai. Namar ba kumapitip kami ke samoy trekam jong party UDP jongi kelakut ke sisha la Jied Nongkitkam jong party UDP host nem araja kapundai tiga samoy trekam kami ke balaisnem tientre nakataw jong COVID man nakataw jong kami assembly elections ila hamban ya postpone no ikali bat ka Jied ya Nongkitkam jong party menta kalong ka ap kalai trek atau Bnai but dia nak kena tahu bah nakalian jungi ke parti tu ila don katu kat ni kecil kala way day ke constitution ke amendments ba katu kat ni ila so but hakane ke sengiru ila Jied ya kita Dkhot ke bandon hak nomination committee nomor kumo ke julong hak parti UDP ke jongi shwa bagi let chaka General Council but shwa bagi let chaka election ni ju nominate ikini ki members Jied ikini ki members makin don hak nomination committee but kini ki members ki bandon nomination committee ki ban pet ban kepi ya ke Jied ya ki office bearers jong ke new body entah kami ke Naitung ke kentup yaki district president baru agak jela Meghalaya kentup yaki secretary jong district baru agak jela Meghalaya anta president bagi secretary jong youth wing president but secretary jong women's wing president but secretary jong farmers wing but kumba rangut ki active members jong party but kita ki rambut ki members ki badan kani ka nomination committee ki kentup yo president yo party long ex officio general secretary yo party long ex officio nanta pada sa rambut ki members but kita ki dei ba Renington Jingdo Dongkar ba PT South Bay ba Merrill Bonds Air ba Nujorki Sumo Rickman nanti na Garo Hills but anan nanti na Garo Hills kini ki members kepada akan di nomination committee but kini kin sakbi but kin sebenyan hakabai day but kini ka election kebanong haka arnaitere bangin pelong ikan di General Council di kita kini samoy trekam jong ke parti UDP hingga state level ke laisnem. Di laisnem ke put benda belong biang ya ke Jied iki Nongkitkam Pynthymmai jong ke UDP aku lain Bnai banwan sorry aku bede buat kili man kiba miso kilong badan kampung away kung mengelok mana ke reservation policy and roster system di kebahar aku bede buat kini jempat kerja ni kan ke General Council jadi kita